lele on pemasok penyono. Nih mengapa kemantan ya ada dungkap ya? Iya mas, mandi mas. Nih mengapa ya kemantan nya ada dung rela? Tetap dah dong, udah nyongok yang ni dong, berdegian. Nyongok laku oleh deh ya. Laku kali semua. Ya terewon, kemantan terpas penompak. Torela, Torela. Apa mo tak torela rin? Memang jeren Nikola. Toripun, ya tora kita jogi deretan Kak Mat Dimas, kelaben nyonya Mat Dimas. Malah makin kemantan pada tengara di sekanjanten kalau kejungin terutama pimpinan prakecak bina budaya. Saya sampai deretan ati jora petong dum jejeng lomace. Malah makin along kolong kelaben deretan Dimas berkata bangkunan beda etana selok pasir. Panjang ke setong paya, wadeng leto juga. Paya anak ye. Iya paya ngarang. Jadi paya. Menabing ejung salah ale amula sapo arana bak kampung ripi lebu keng erebes aku kau mana tanah ben ampun dateng ngara abasamu emak kelabana ambu ale sorong abesakina
Topak tol bu pak dima rebes kopi Topak tol bu rebes kapi Koduk celeng pasisiran lek selamat tak langkung seborana ki toreh tantre tena mat dimas nyumping sedeje pun ki tak usah somping kapi ni kak bedeker deseyade terutama se dari laon kuburan tak langkung seborana tuan rumah laki bini matuah kapi pun tak langkung nikah ojan pak kampung Arifin selaun kuburan oleh nyumpeng diajen kuburan oleh temur oleh beren oleh mun sik dalam kuburan jak nyumpeng tak kok buru kapi deh tak langkong tretan beri selok celok ke bula mulai bergelak sobung keluar Pak Holil ya Walil dem Pak Holil olah mari tak mimpian olah lagi Walil cek langkong Pak Holil Torekom poya pak Makle padeng ka tukang sote Naman ko maglek mati mang pengkir jelen kak sangru sekering lek marek tolong ring selok sekering amang marek tolong kak kawi yo ada kacamata niat bentika kak mawi laben mat Holil mulain bilen malam mangkin tepak malam Selasa klebun teka polong lek selamat orang selok anyar teka polong tak langkong nyon seborah dek sejene perakretan berisa celok ka bapak Risa bagan sadik seragam patayan ada demelah tuh lek ada kapi tak langkong Pak Risa di seragam kia ya toren Pak Risa beda nyelok montade Pak Risa ya cong Risa Teli mana keng manter manisa Teli mana manter manisa Mone roce manter jeloa Torebon ongka kapi kebaire kare lek umur gune pegelak aca-aca tok kemah ayolah apa keluar setia bajan nyerautang lah ya toren kalung harkapi
Mon janjina tiga teranangisa Mon etina tiga teranangisa Mon eya cek mantra noro Lão lên thế lang nyare pele mataku arangan no pasapur turun sore bedale numpak sepur turun sore bedo namen padi oleh jauh amat kak laki Jakarta kara bermula Jogor Sokora bermula Salang poci mantar pada dolaman Langkong sapa warana ane kayak jauh di Malang keng ejaga aja maresake ora ing hormate ale Dimas Kasar Pak Holil matur ke Langkong Bulan yang kenyopeng menikah sombong kereta ing bade selok celokah Kadong Erwin demal Erwin Lek upi kun beridin nah tuh dia lek Mas Zahri boleh Mas Zahri kemah Mas Sadia boleh Mak Mukrim sore mak matur sekelangkong Nika berseten luka Makapong Ripin Oke pak Nika di Mantul Jo nika pak Lakong Leman Le Mula teron le Jeng ape Jeng adulae Pajang sepuh gak selamat alamak kae Pajang sepuh alamak kae alamak kae Tak langkong benih geng sombong mon selamat siana nih pak Pajen gendingan ngani kesempatan lekaan pajen Dan iki sero pahe lul nih kak Benih talen kemangin dan talen gendir ya Benih olen tani jaga nyopeng Olen bedi gila agelet kau omong Ari dia lembar ya kun ngebende
ayolah. Pula terole keng esena beng. Nabang angkule bareng reng lai. Aduh ale bareng reng lai. Sama bagian seragam re, biasaan rebuan, mayu kena, bo. Kami kan lo keluar aja, rumah apa lo jeringat nangat. Manemat serta apolong abak dimas kepirudan balata kanaba lata menya anak kembang malate menya anak kembang malate dikaceule dari mata kaya anak alek gula sedele mate kaya anak sedele mate Sorotang merasa pena bangkir le nomit bangkir le tak Ekapasang panarena kadungan esat tak eta monin ale kadung niser tak eta monin bangkir dikale aye nomin bangkir legeng ta aye nomin kabelitar keng kasaton nana kadungi serdika tae temonin kadungi serdika kakak tae temonin soro
beras larang ale jagung larang mondek remale keng samalia kang tosan mondek remah keng mak semalia le selamat ngabes barang ale tedung korang ngabes korang ale tedung korang mondek remah bula geng semolia le selamat nyempat bao kekir nyangsan ngalak nangka mak ning saloni ngalak nangka ring selok anyar ning saloni mon ki teroreng ratin ala eka posang tingla teka cek nima beni tingla teka cek nima beni Tombong nyopeng libelian letuk cenderen laku bojarang yang tak papok au tangga mayu ngicung le mak teken tian ka aeng pening somber mate kakebaya pur capuren mone kening nak kana selok cendera laki kakebaya burle bure mak burle bure Mon arena pon langa bara Mon arena ale pon ngabara duta kera katemor boleh Monala kena tika bonata anda Monala kena tika bonata anda duta kera katemor
boleh. Beli tombong nyompeng libel ya, keng Erwin minta Sarif. Mari mari abis sobi tapi santiri mari. Arep sobung montar ngarek lo tak datang. Asare pasok gedeng gelo. Madegi cung keng teken tiang. Beras larang ale jagung larang du bermakeng seatana du bermak seatana ngabes korang keng mate dung korang lek rise du berema keng mate atanya areng selo du berema se atanya segendeng Cangko mirenale sampai sarong kabebe nayana cek bose kak selamat pun ate na ale panyale morani pikir sepo painten emak wong namung samanten kitungan kula iya ale setengah adu beles kemanten tak ada lah jadi temang tekad terlalu kalih tak nimang kapi tak apa ajem saya pagi male tuli keluar penyanyinya male tuli lawaan CT menga tak ada lek mat iya jadi karena makan ki arokat bareng kan ya apa rokat bareng di lawak sekali nyaman lah benda tak libelianan langsung mana langsung nyanyi lawak pas rokat daripada iya anu lek ajem sambil kalah oh CT menga ya tak ada sekali teh dungkapi lah. Hah? Cuma aja saya bener gila bi pak bi mana lagi pel tak ketondu aja. temang. Ria anu amat teman anu siapa? Asalnya Bilen mat holil itu apa mat Bilen. Bilen biyen ya. Pak Kampung Nipin kan toh ngiring mun emang apa ngiring Pak. Iden tai biten kaula. Ketampuran
Mengapa ora Kak Mati Mas dan kau oleh sateje taretan. Dan kau lama mangkin kelabana segancau mak semang temangan tulai. Ngalak benang age ngamata aku lebih kolarin age ngala asejelang bulan imang lek madi mas tak abid munarena ampun malam mat hole Sebenang mak ronto ronang bola koning keng kakebele tale bulan imang edina kala launan mak lekening keng kakebele kare Bola kening geng kebele tale Saere pake ngala padi Bola kening dan kake kubuyuri kari Sae tempake bener curun teretan hati mangkan seketondu ni kemantan dulu tuandu man ketondu gia ya kayak mungkin kita edung kok tedung lagi kemarin tak lawang kok ni mang cek bit le ya anu mele tuli keluar nyi penyanyi bit lawan marin tu ya le ki milo ngarak-ngarakeun gelinding aki ke ngabalutan aminya telko bila ke ngatongkol mi pau kejem eding aki dek paratretan la dina nikok bule ngocola aja Lata kati kegengat lima sepote Ngalak benang age ngamapuh na tombu lek mati mas Tak katik ten kau le derma pole Ten kau le ni mang semakin pun ambu Holel, cuma Pak Holel. Ya, di ini ada rem kakek. Jangan sani aderen kakek. Ada yang nggak sampai tongar, pangger, ding, rejek oleh, tangkong poi bili di mana? Tok, karya alen lebih cengoden, alen duen. Jadi mun ojil di sele sonat, mun tengah tipu boleh kok. Kalau jadi, ini mana tengah, mater kolat boleh. Wih, pokok di kompol pada tang boleh, bila ben siap 24 jam, 24 jam HP dibuka. Bel, toko bel bi Madimas, tahu santar ke rumah, ntar ke berung teman notop, kemis kelebun notop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para bapak para ibu
ya toren saksinin kiten kula malam makin abekelen mat holel saniat Pak Holel lenjan syukur beres lanceng umur poi kompoi beres kapi mun sekno Pak Jeren mun Pak Jeren adi karena bilen Dimas nikah pun Pak Jeren ki nyaranya bina budaya bilen tio karena kompoi bini Dimas melolo ada siapa nyaman dia ki bede Ozil, ki bede Alen pole. Jadi tinggal sunat maju sambil nyelamatin kacong Dimas kayak berarti mantan kabin, kacong berarti benom mantan nompak Jeren. Akhirnya alhamdulillah sapen soro tongar, soro obu tinggal raja jual pah pendeteng Jeren adi dah. Makan alhamdulillah sapen baju luarang, baju orang ini pencen belantek enggak Pak. Cekut ketemu pasar bunda, tapi bilen bunda ki lebur bal-balan kalau sepak bola. Pon alhamdulillah di Pak Holel menat sarin pon tami panolar. Iya saaki, bulan Rasul tepak yari Senin beki malam serasa kelebun. Ngak kacong, Ozil ben bara cek sampai naki, ya le serain benem banah yari tiyah cek sampai naki nana ya. Jadi ngak tretan mat Holel mun sarin mulai makin seterusnya pun tak kira mimpian tedung mimpian olar boleh ki cokop pun tak lancar boleh anak-anak sebelu muka-muka tidak anak sesoleh ben sesoleha peter sekolah nah man erokat tinggal alawak sekali lah malai tak engkau libelian lah cokop kata Pak Bang lebar aja ajem col berdua pun nak duh ekra soler kan ya ke bagi jong bagi di jong bagi di jong yo ke bagi di jong bagi an jong mana bejer jong berapa yang bilang nonton telepon ke jong bejer iya guys jong enak kacong lakon kaki cukup hina ya karena ibu diki bisa ganti ya kan bejen kok ngibe benteng ibu macan kudu keluar teka sakilas teka salagu karena ring beton ya pancenda kol 12 lagu wak higale kan ki anjeng jeren karena bina budaya ki luang telokan karena beton ki lanjeng nah ya kacong keluar siap ben Surabaya beri genting-genting April le Andi siapa minta sarip jo sarip minta sarip ya kong tuan rumah sarip lah ibu Dimas abis suami di sana minta genting apa sarip iyalah sarip tambah yoso ayo biasa langsung kacong keluar gentingnya sarip tambah yoso Rip, orang di Rip. Iki cerita tinggalane jaman kuno nangelae wong Jawa dijajah londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ning desa tambah oso lurang gedangan kok dadi londo blangkonan nganti wong londo tindake sawenang-wenang nagih pajek poe Sarip dikepuki Sarip ratrimo lurang gedangan dipateni wetan kali jagoane paiti kusir dokar buruwe apa haji kulon kali Sarip jagoan sakti musuh bebuyutan paiti disutukan yen Sarip gaweane pancen malih
mong asile diweneke fakir miskin ojo ditiru iki sandiwara kuno critane sarep ning desa Tambak Oso. Iki crita tinggalane jaman kuno nanging lae wong Jawa dijajal londo ana jagoan melo rakyat melo bangsa jenenge Sarip ning desa Tambak Oso. Lurang gedangan kok dadi londo blangkonan nganti wong londo tindake sawenang-wenang nagih pajak mboke Sarip dikepuki Sarip ora trimo lurang gedangan dipateni etan kali jagoane baiti kosir dokar buruhe Abah Haji kulon kali Sarip jagoan sekti musuh bebuyutan baiti disutuk kelat yen Sarip gaweane pancen among asile diwenike fakir miskin ojo ditiru iki sandiwara kuno critane Sarip ning desa Tambak Oso. Iki crita tinggalane jaman kuno nanging lae wong Jawa dijajal londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ning desa Tambak Oso. Lurang gedangan kok dadi londo blangkonan angate wong londo tindake sawenang-wenang nagih pajak mboke Sarip dikepuki Sarip ora trimo lurang gedangan dipateni etan kali jagoane baiti kosir dokar buruhe Abah Haji kulon kali Sarip jagoan sakti musuh bebuyutan baiti disutuk lati yen Sarip gaweane pancet maling mong asile diweneke fakir miskin ojo ditiru iki sandiwara kuno jaritane Sarip ning desa Tambak Oso etan kali jagoane baiti kosir dokar buruhe Abah Haji
kulon kali sare pejagoan sakti musuh bebuyutan baiti suto yen sare gaweane pancen maling mong asile diweneke fakir miskin ojo ditiru iki sandiwara kuno critane lotro sare